Beogradske hronike, Umri ljubavi i Dorćolski rekvijem, saveti za ovo leto. I za kraj je Miller Fan vama. Hvala vam što ste došli u Beogradsku hroniku. Gospodine Bajiću, vama je nagradu dao lično Ju Nezbe. Kako je bilo to iskustvo? Ipak od kralja trilera ste dobili nagradu koju je dao vama kao priznanje. Dobro napraviti neki balans. Ja se trudim da, iako sada pišem trilere i ozbiljna sam u toj... Videli smo, Beograd je velika inspiracija i vi ste malo likovima. Svi ti veliki krimi romani imaju neke svoje glavne likove. Vaš je inspektor Liman. Koliko je teško kada napravite jednog lika da se vežete za njega i da ga onda vozite kroz različite knjige ili lako? Pa mislim to lako. Mislim, lakše je zapravo tako pisati lično. Jednostavno, iskreno, možda, evo, ovo su već 3 romana za Lagunu koje su izašla sa Limanom kao glavnim likom, u pripremi je 4. Planiram i 5., 6. Što da ne, Ju Nezbe ima Harry Hulea, imamo Sherlocka Holmesa, imamo Nikolu Limana. Jednostavno, ljubitelji trilera vole da se vežu za glavnog lika koji je malo problematičan, ali u suštini dobar, pozitivan lik. Pa da, on mora da posjeduje tu pozitivnu stranu da bi isterao pravdu na kraju na čistac. Dođemo nešto kao Bruce Willis u Umri muški. Nezgodan, a pozitivan. Zanimljivo je da u Srbiji postoji udruženje pisaca trilera. Upravo bi bilo vrlo korisno da se osnuje to udruženje. Od nas 5. Miljkoviću, i za kraj jedno pitanje. Gosti Beogradske hronike, Umri ljubavi i Dorćolski rekvijem, saveti za ovo leto. I za kraj je... Pišem trilere i ozbiljna sam u toj... Videli smo, Beograd je velika inspiracija i vi ste malo likovima. Svi ti veliki krimi romani imaju neke svoje glavne likove. Vaš je inspektor Liman. Koliko je teško kada napravite jednog lika da se vežete za njega i da ga onda vozite kroz različite knjige ili lako? Pa mislim to lako. Mislim, lakše je zapravo tako pisati lično. Jednostavno, iskreno, možda, evo, ovo su već 3 romana za Lagunu koje su izašla sa Limanom kao glavnim likom, u pripremi je 4. Planiram i 5., 6. Što da ne, Ju Nezbe ima Harry Hulea, imamo Sherlocka Holmesa, imamo Nikolu Limana. Jednostavno, ljubitelji trilera vole da se vežu za glavnog lika koji je malo problematičan, ali u suštini dobar, pozitivan lik. Pa da, on mora da posjeduje tu pozitivnu stranu da bi isterao pravdu na kraju na čistac. Dođemo nešto kao Bruce Willis u Umri muški. Nezgodan, a pozitivan. Zanimljivo je da u Srbiji postoji udruženje pisaca trilera. Upravo bi bilo vrlo korisno da se